Hello, a very good evening. Welcome to Manung Hutna. Maroina, Koge, Manipur gi Hazik Oiva, Kangumani Irang Chahi any Helaba, Dumba, Irang Amaka Oivani. Aduna, Sahi any Sida Kogi Manipur gi, Ladiba Hanagi, Laidamba, popular government Nasu Loshalahudaba. At the same time, central government Nasu Loshanbagi, Wafam the Hazik Pau Uraktava, Tawada Hazik central government, Kimaki Tongan policy, Meam Kak Masi, Ladiba Kanglup singing, Maraks, the Yasana, Honaba Madi, Manipur gi Hazik Laiba, Maite, MLA, Naga, MLA, Amadi, Cookie, MLA, and Singwa, Haiba, MLA, Tongan, Furupki, Mio Singsi, Delhi, the MHA, Mifam Pamba, MHA, Mifam the Su, Masiki, Chap Java, one talk later, Mifam Oirapa. Aduna, Hazik politically, Yangamatam, the Manipur Hazik Oiva. Say, Chahi any helak level for Karim and Bakta, Masi Manipur's the Irang Laksan of any Haidana February Taragum Doigi, Manipur, the president rules say Hazik Salariga Lakivani, Adamu president rule Marum the Suazik Irang Laksan Maktaba, Tongan Maraksida, Kogi issue here in a Chawaya, Irang Yamkok Tokiba, Manipur head Oriba, Governor Ajekumar Balana, so Manipur Ladiba issue say Mapung Panalotion Maktaba, Aduna, Hazik Ladiba Prazami Amsina, Manipur Hazik, president rules say Pamuktabzina, Manipur da, Koi democratic over state, country, Makada Ladiba, Hariba, Mafum Sidazo, Makoi, Koi Manipur Prazasing, the popular government Tamapami, have you from the single area Aduga. BJP itself, BJP ki makoi lai ba MLA singsi manung jida hana motina da ba mot jana da ba amadi tongan laiba makoi ki team sing urambani adamo hazik Manipur ki praja myam ki pressure jina maram oiraga laiba BJP ki MLA apun ba makoi nipfu ga mari gi oiba makoi tongan tabam ta laite makoi hazik yamna unity laina makoi tabak tominari aduga amuram damuk hazik center gi any XYZ Manipur ki chief minister ma khalak ba madam da laiba Manipur ki BJP ki MLA singa apun moina pumna makoi ayaba laire haibagi wafum chingwa laire tawdabo makoi hazik manung sida hana khoi gi Manipur praja mayam nu urambaje Manipur ki chief minister je mang ataruk lak tholak pugi wafum dune aduna tongan MLA mayam marakta gi Manipur ki chief minister oirani haibagi social media na chingbada yamna akan mamong da khoi gi viral jatpagi post mayam khak thengari tawdabo Manipur ki chief minister natraga Manipur ki sarkar se hazik phawgi oina semagi wafum lairaktabagi yam achauba अखोई लेबाक मैम पीबा सेंटर की इम्पैक्ट अमखक दी अखोई प्रजा मैम हजिक मजिकी अचौब चैथेंग अमा फंगे अदुना हजिक मणिपुर की अचौब तोंगान में इश्यूसिंग मरक मैम खक लैगरे अदुना हजिक मणिपुर की अनयाम अनसर्टेन ओइबा सिगुंबा पॉलिटिकल अखोई के लै ओइगदब फिबम सिदा मणिपुर की हजिक पॉलिटिकली येंग मतमदसु करी फिल्म द लैरिबिगे हाइबदुने अदुना मरोइना ngasi अखोइना खनजगदब टॉपिक से करंट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी Aduna topic se ek thang lengsin bese oda Chinglen Maisnam ni economics department Manipur University. Oda Chinglen, a very good evening. Welcome to Manung Hutna. Aduga oda Dr. Y Premananda, head of department law Manipur University. Oda Premananda. So I welcome both of the guests on Manung Hutna, current political uncertainty. Ay oda Chinglen han laksage han visrok se. Oda Chinglen dun Manipur gi hasik laiba political Hazik uncertainty is Yampazana last more than 2 years when Urgala Manipura Jik Ladiba Maruina BJP Langak na Manipuri Irang Siloshan Mangam Hodabadagi Manipur City President rule Tamjalakui from the so many confusions around here have that I don't know how the confusion Lebak Miam Pradam Mamanga Sarkar Semani Habigi Masigi drama manba yamna dramatized the woman ba MLA Mayamka Punjalaga Makoi Amata Wedeka and Hadak Pui from the Chingmasodum Handak Se Karatuina press media conference the Motam the Ufang. So I say home is a caricari motive as a labor a political uncertainty in Madang. I give a the political uncertainties lady Massa Masi Miam the same in the table. Heidi Madudi my Magi Kogi Madugi party sing to give a campole. Heidi Lady Baziki Manipuri films data Maru and a Kogi ruling party ki Magi Manung the labor Magi uncertainties do na Adum Topanesi Masidi Kogi common sense Natum Highway of a post amane. And some the Kogi Pulu no Pulagadi Akogi ready near the center and Hadisi Akogi Mayam the Harpomatam than a Miam doing high cookie and the Mate Pulu Aduragadi no Anbuga Mikupta Akogi popular Gamelin high.
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯣꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯅꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ we are ready ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯕ MLA ꯃꯁꯤꯡꯗꯣ 44ꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯕꯤꯈꯣ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ 94ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯞ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 94ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯠ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟꯅꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝꯁꯇꯗꯤ ꯃꯨꯟꯅꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯏꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯎꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯗꯧꯅ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯍꯤꯡꯁꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯆꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ CSOꯅ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ CSOꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯇꯥꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯎꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯃ ꯁꯨꯝꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯛꯆꯟꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯟꯁꯔꯇꯦꯟꯇꯤꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯍꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯚꯤꯖꯤꯕꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯁꯇ꯭ꯔꯥꯁꯣꯐꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯟꯅꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯅꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯖꯤ ꯂꯣꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯁꯣꯛꯆꯟꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 15 ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯣꯃꯤꯁꯟꯁꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ 16 ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯣꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯣ 15 ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯣꯃꯤꯁꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯅ ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 3 ꯌꯔꯁꯗꯩꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯤ 147 ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯁ ꯁꯤ 2022-23ꯗ ꯑꯗꯒꯤ 2023-24ꯗ 148 ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯁ ꯑꯗꯒꯤ 2024-25ꯗ 156 ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 194ꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯇ ꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯄꯤꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯗ ꯑꯗꯩ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯇꯨꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡꯉꯒ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯍꯤꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯦ 15 ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 2020 ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ 135 ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ 147 ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯁ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯕꯤग ꯖꯦꯔꯣꯅꯦꯕ
lupa mo ko ki masagi release tor kite ade mo thangna ba sahi 2023-24 da Manipuri 137 crore si panchayat ki damakta masi allocate tawi aduga masagi release tor isina masagi Tripura da 148 crores tawi adu Manipur ki na zero ne adige makso 2024-25 da su 145 hamna thamme ba crore si ju zero ne aduna punjalaga crore chamri ga taratret se masi amata phangdre ado tasingna allocate tawasi punna parga di matam loisale 2025-26 loisale ni crore 7 hadi crore 7 long sigi changki thambai sida masi purapuri akogi aini haijabado akogi magi RPI na koina hainarisi PRI na hadi panchayati raj institution jing jing si di RIP ole na ina haijagi do masi mangna su akogi yamna mek sing na ta abane ba hari se parliament ki khungkiba lok sabha da khungkiba handaki April gi tang amada khungkiba pakum da yauba adu makal gi figures ne ba hadi ngana nan gi figures ne ba ado sigi sokri ba lupa crore chamni ga tara trade kumagi changsi masi putharaba adagi NRGS ki su akoina khangre sahi madi pura koi kang na zero leidana koi release ama bu lupa ma release to bugi mami ta gidre to so aduna khunggang ji pura toire ne ba hadi sigi film se leiragadi aduna koi ojik tonari si koina ojiki leiriba Manipur gi sigi leiriba violence na maram moidana magi economy si pura leng lak ba handaba miam beta kak ngau na ojik si ade quran sinthi lutpa tawba ade mihat mipun ade I pau ta ba nungai ta ba tai da ba pau si nuti numit kudi ga thui si sigi sentung gi soksele film si ga amai lene ado hai si masi yengjanana ba gi film sem amta leitre ade mo koi internally displaced people si yeng se ba masi gi matang si su yamna masak udaba catastrophe amani sisu natra adu masi akogi national agenda oina lokhatana masai da akogi makogi patana akogi assessment tawduna makogi leita laira de awana lairiba degi haksel gi lairiba degi nupi angang gi lairiba vulnerable loiba mayam sigi kamai tawduna masi patana akogi magi ground situation ji assess tawrakanda madugi damda koi pm tokpa senpham matai da akogi senpham ma chaungna madugi thambagi mamisung tadre ko aduna aina punjalaga thamjaningi si punamaksi mapungda kanana to godoino hai matamda magi politics sai si naga bari lenar ka doine adu hojiki Manipur gi lariba films di political uncertainties haidna koini si local liba hiram se masi karino da maru na koi lusing ba khanbangam da bagi ne haibasi koina loina khange ina so hanjan jan haija kare mamangda high command gi culture laiba adu ba center koigi center gi haidi national party sing the matam chupada masagi makha dagi election toraga magi democracy haido internal democracy haidu moida masigi mafamji yam hen leite adu makhodi masagi mathak tagi khalak padune adu mathak tagi khanbado hoji pawi khandri adu aina hajaningi di koi we are ready but they are not ready edune haidi Delhi is not ready Delhi di aina khanbada PRC makha tangna dum sangdagi dong wali maramdi akoi na su dum ikang khangna ba makhoi masen gi marakta punjan bagi mamiji hoji pokta ta deba hek thok pada ekta ton statement eta pibagi moga leiri se ana sidadi tasengna tongena khalba center na tongena khalagadi no yaroi si to kadam ni na khutak ta akoi gi moina akoi gi signal ma plek matamda thabuk on doine adu olandri sigi maru ba akoi maram mayam le ngani ko sisu manungge ba politics mayam le ngani adu aina thamjaningi di hojiki lairiba Manipur gi lairiba yamna sokchalaiba film saida akoi yes akoi popular government ama yam thuna lakpa pami tabudu hariba lakadoriba popular government adu saida tanariba chief minister gi pham tanariba kambusina su mana oheningi ba Manipur do madu aina oragadi simada isoina tawgani habigi commitment to sumyam da khangba ma change aduna hangi XM du pamdre hargadi mana torba thabak singdu da magi policy matter yaning da personal nataba nanai nataba policy matter du da madu da yaning da singdu mek sin thamatai party na su mek sin thamatai adu party gi mek de gi madu ai du da koi gi ming thamba ai u de ba haidi mana hana torba sing si masi yaning de haibna sing mo phondu po leite madu mohta parliament da haigrib ni koi amisa masamana haibani ma se dum yam phazana koi cooperate tawi haigi ba mane ada puna masi yang jaraga aina kanjabadadi hanagi XM jina amu halakpa ma natragana kogi mana yaba mayam sigi marksdagi oma tawrasine handakte ipotarage hagi ba adu magi film baga lagtragadi aina khanbada anu walenga ama yam thuna lakane abigi thajabelite aduga PRC duma idi makha sangda du mali aduga sigi muknari ngai tanari ngai state da aina khanbada election je sidi kogi sina khana laksal ka do mal
Okay, thakasari ai Premananda laki. Premananda no maroina hoi hazik lai riba Manipur ke hazik political uncertainty ki oibagi maram se hazik ongoing ethnic violence ki am choba maram am oye. Aduna how kiba 2023 ki May ki tarik om de ki how kiba sigi ongoing violence na malam oirga Manipur ki political hazik lai ba fibam se pung chai chai ba ne hoi ne uri hazik se tawurabo hazik makoi ki manung sida hazik makoi me am mat punjan bagi wafam me am khak lai re makoi yam ka hen mong da hazik sarkar sem na bagi tak na bagi adugi fibam du hoi ne uri tawurabo hazik Delhi government ta hairi se until and unless hazik lai ba kanglup ani sigi lai ba irang si yasna ba hana puraga masi peacefully hazik lai riba changthok jingsen amadi hazik lai riba hoige free movement ki matang loi yar matungda Manipur gi hazik popular government nauna sembasi masi oithokani haibane tawadabu hazik Delhi gi miyeng da Manipur da hazik oiriba fibam irang loisan gi wafam laite at the same time Manipur gi hazik laiba political uncertainty gi matang jida hazik Manipur da anawa popular government semning bagi Delhi da thudok laita bagi adugi achawma mi am khakti hoi tawadabu hazik ngarang han ikui kui dringai da Manipur gi maroiba organization Fox amuko amadi kokomi gi mihoching kaurga Delhi da wari utai sanarubi wafam lai adu hazik so dum thajaba pirga laga Manipur gi hazik oiriba fibam si adu matam da loisan gani haibagi adugi thajaba sima hanadagi dum pir lakpani still ngasi so dum pirga dum lai everyone hazik power still accepted tawrgalai aduna hojik Delhi gi miyeng da Manipur gi hazik laiba political uncertainty gi matang jida the Premananda kari mot pbi si mai mot tare ko khoi Professor Chinglen na su phajana thambire ado ai gi oine di political uncertainty ji ai di uncertainty bu nate ni pura khoi ji certainty oine loi uncertainty na tam certainty oire khoi ai wagani ko kari oino za uncertainty gi mohta certain oire hai ji kai na kanda akhoi kuire ne sei tha taruk phar ka dore PR thambasi 6 month phar ka dor ni handaki July gi loram da swai da pha do ngone tang kuma da kuni to swai da aduga parliament gi monsoon session su tang 21st oi do yam 22nd la how do sha 21st how do re tha kha ya le bani kuidre bani adna sida soidna puthor ka do ni pot bo aina khan bada hujik si very clear oire number leina sarkar sem gaina claim to ngam dre bani aduna tak badi political uncertainty natre political certainty oire bani hoi ngam jadra bani and very clear ni aduna masi alternative way ma thibagi mathau taba malena khan bada da seng badi aduna ai gi kanu gi wan terminology gi wathok logic gi wari ni aduga hujiki posida laksar kanda akhoi da lai si khoi kari no si very masima clear bam changi clear di oi akhoi ji confusion ngakte khoi lai si hiram khuding da confusion asai gi politics so confusion na tabo akhoi ji isana create tok jo po ni si akhoi ji very clear wi dong ni akhoi sumaina tawbusi Maharashtra da amur anek thokre adu Jammu Kashmir ju thoi irang macha akhoi sumaina violence laite later ga sumoisu PR thamaga musu suspended animation na thamgi bako thambadu da moina claim tawi Maharashtra claim tawi adu PR revoke tor sarkar semali adu Jammu Kashmir dadi madu claim di toraga noni leraga moina assembly dissolve toki ana adai gi corollary di yenka analogy di yenka da Manipur gi su aru phum la 6 month ki mamangda parliament phamdring gi mamangda akhoi si popular government ama form to banga magadi well in good adu diam phare adu ngam hodraba handakti parliament sida mamangi tawbududi 2 month ki wari dudi akhoi gi statutory resolution haidana voice vote obe the raising of hand obe the tak thilaga mai tawga chawrapa ma approve to hibaneba board houses of parliament Rajya Sabha amsu Lok Sabha na handakki sidi 6 month amaga sangtoksi haina haiba sida yam khanara ni parliament da exhaustive obe debate ma tawrani handakti tawbududa hangada wahangsi why assembly is not dissolved assembly kadu dissolve tawro de dissolve to to haira ne ba yamana aduna aina khamada yam luba condition lai masi parliament gi history yeng boda su suspended animation si kuina thamna di chanabi da tha taruk kai si magi maximum limit kumbani masi SR Bomai gi case akoina toina panba SR Bomai against Union India haidana 1994 gi just mapan held to ba case ju haibani man haiba budi my substantive oiba ratio decidendi of the case di kaina kanda unless until assembly is dissolved assembly do suspended animation laini anytime sarkar hingal ko yani haibane bako hairaga su mana rider mpi akhoi gi suspended animation matam kuina thamganu 6 months 7 months fai helaga di haiti mayam
na popular government ni mayam represent tawga representation of people ek ki makhada election tawraga bo thadaraga sem go doi ni sarkar se 163 164 article ki makhada tawka doi po ni na akoina indefinite oina akoi gi suspended animation thamganu haidana ama yauriba aina kham adom chu moisu legal expert nung center gi chu leibani na solicitor general adu oda mayam leibani na moisu soidana khana kado mali aina khanbada handaki 6 month amaga amuk pia sangdokpa natragana akoi gi assembly pura dissolve tawraga assembly dissolution di governor na tawdoni under article 174 of the Indian constitution tawrani tawraga akoi gi tha taru kum kai gum gap leraga akoi election tawgi possibility ta pia adum sangdoga 3 year sang da president rule si 356 si sahi ahum buk thamba yadoini 6 month to parliament approve tor thamdoini ana masi kadai dagi aina lawjaba wakhalon har kanda akoi mamang de kui da numit khani mamang da akoi gi union home minister ami sam asamangna masi hai gibani Manipur gi hoji sarkar budi popular government budi lakani soidana lagasu hoji makki di madu leite akoi Manipur irang si hana phan gini irang si phabada sai ahum mari gu masin changan bani haina mana handaki changni haibana tab mamang thoki ba chingi president du yeng kanda sai ahum mari si dum minimum da changali hairi aduna takpati sai ahum adai bok pr leibagi potsima indication ni piri si ana adai gi du daina yengjaraga induction deduction ki formula se palaga adai leraga di ekoi si assembly dissolve to bama natraga na PRC thatro amaga sangdokpa fagi pote lakani tawbodabu sangdokka to si ekoi gi karino hai matamda thatro truk sangdoga assembly dissolution tawdana thamna diba chanabida law laisi India da written law constitution am lerani adu loraga akoi gi supreme court am high court na piba aduna president kawi akoi gi judge na piba law ko president haire adu loraga president nataba written law suna taba akoi gi convention haidana parliamentary practice mayam leriba ko akoi convention yeng matamda PRC yang kuina sei ani hum akoi gi suspended animation thamna deb and assembly dissolve to si alternative masi yamna viable oibagi poni ena khamana handaki parliament soidana khanarani assembly dissolve to si su masi su adum 50-50 gi time hi lei assembly dissolve to posule an sima adagi political uncertainty gi root cause si kaino hakanda nasai violence tawre akoi da PR thamisi kari gi thami banu si akoi khangde si akoi khangde kaino da PR thamisi kamai thamakado hai matamda 356 ki close number 1 356 1 hai jiba ko sida yaudu ji kaino PR kam thamdo na kanda akoi gi report of the governor or otherwise have governor na people report natraga atopa source tagi center na direct logger su yai ba ko or hai ba en nataba or otherwise hai bani na governor report am di piramani khale soidana akoi chief minister resign to adu akoi asoibam leini constitution ya koina pabada nainabada thengnari si chief minister resign tawre harga nongalaga natraga nominee ni subda PR thamna dev si jada dev SR Bomai 9 judges and seek law leni ko Supreme Court haise by virtue of Article 141 of the Constitution of India. And adu da yaw ji kano kanda government chief minister resign to hro natraga government ama magi masing suranu PI da thamganu ni yaw SR Bomai ka yai kanda alternative arrangement ama matam khra pi yoida akoi alternative arrangement matam pi gi deba chief minister resign tawre nongalaga natraga nongni lega dak launa PR thamjen gareba ko an alternative arrangement gi room duma ju kan gi bai tare so ai da constitution backup gara alternative arrangement di matam da samit patra la matam da Manipur gi MLA je magi even mayum da buksalaga unaga hotel kem taw me amje samit patra ga tawra unaga matam da koi sarkar je same gani gaina asa taw na mane da mana adubu alternative arrangement tawgi potu u gidre madu so moina malhan bara bapta deba ko amaina tawgi da ai da berale aduga sarkar je semji harga di my humble appeal aduga suggestion di akoi si claim tawdadi yaroi ko khangdabani na PR hana lokthokini aduga ko na claim tawdong haiba akoi da constitution history je koina parakpa the constitution president je parak matam da ahan ba da claim tawduni claim si di Delhi da chalaga tawroi Raj Bhavan da governor ki office ta claim tawduni claim tawda mi mayam mini phu yang chapai mathau ta de ado masi jagdambika pal case ma lei mamang da khoi MLA jing pula jangi bi mo khoi claim taw na tabro ja adu just sangaga kano da khoi gi governor da mogi wafam sing sarkar semna hona biu hai mana singba ani Manipur condition ki kari gi adu mo unabu orangani to don claim tawai nate claim tawai si ai boina puduin I ra pi doini ai si number se lei ai ngon da baton tawai ro sarkar semgi governor na baton num torkhini mamang da ri mo khoi kun ma thoi gi PMO office da sarkar semjar gi se tha PMO da semno ate adu ju soire PMO da office pi bahuna de PMO ke mail ente
तौदुसिदी गवर्निंग ऑफिस चल क्लेम तौदुन आई हैव दिस नंबर से लेरे अदुना आई सरकार सेमबगी बाटोन तौबिरो आई सरकार सेमजरगे ओट लौबिरो हाइदोनी मसी 163 अमसुंग 164 की मखार तौदुनी सगे अमना आगी मोटो वी हारो खोगी वी हैव दिस नंबर अदुना खोइना सरकार सेमजरगे हाइदुदी आदि आई हैव चंगे लिसिंग याउदना सरकार सेमना पुंती क्लेम तौदुसि मीम तंग तौदुनी कई कारे मसी मीम त तौसी इरगा यावबद नते कॉन्स्टिट्यूशन पाबिरो पाबथिदा 163 दा यावबनी आर्टिकल 163 का यावदो ना कांदा अखोई की काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर आइज चीफ मिनिस्टर क्लेम दो नुपा से अदु नुपा दु चीफ मिनिस्टर ओइदोइन अदु चीफ मिनिस्टर ओइदो नुपा दु क्लेम तौदोइने आइसी नंबर लेरे सिगी पार्टी ने सी सगोले सी सगोले अंगोन कुंठा मरे ले कुंठा मा लेरे सी मोय सिग्नेचर याव हाइदोइने बको मसिदा फजबा जगदमिगा पाल केस ना 1998 की यूपी गेम लगी अदुदुदा जस्ट अहुमना हाइसी क्लेम तौबदा नोय मयाम लाखना खोतना गवर्नर ऑफिस सरांग ना तौबिरनु नंग रिलायबल ओबे प्रूफ खरा पुरो अदु मी अमनी पार्टी अहु मरी ने पुल्ले हागा पार्टी दुगी लीडर लासु याइना सोब स्ट्रेंग उत्पोइना अदुगा सोब स्ट्रेंग दुदी Raj Bhavan Uttanoti should be only in the floor of the house the assembly utkadoine vote tokodoine adu gi potni aduna loi lakanu haire ada aina haije ne kan kanda sida claim to ngam bagi post ma leite ngasi bokta claim tawni hai kon ma thoi amana su tara amasu pula adu papu na punbai wani adu punba dudi akoina count tawre claim sida ai saga semjarage hadan direct ira pi doine governor I adu makupta governor na new yengani amasi claim tawre su mene masi moisi number majority command tawre ne adu tagadi governor na khudakta nungdang du da kano da report am pigani president of India da president India report to president India haibani adasu council minister headed by prime minister to aid and advise the president and yawrim akoi article 73 74 makada adu makada mu council minister phamani phamaga moina president advice tawrani akoi president kanosi PR president rules revoke tawrani article 352 356 clause number 2 gi makha revoke tawrani aduga sarkar sembagi कौराने बातों तौरने दु सरकार सेमनी अदु खरलगा नुमी मंगानी 15 देबे 7 देबे नोंगालगा बे जगदमे पाल नोंगाला 24 आवर मंग नंग स्ट्रेक उलु हाइबको अमाय तौन उलु हाइरानी अदु उलु कांदा लोरे अदु युवाने अदु की पोसिदी अदुम दे खु संखंद्री अन अनसर्टेनिटी सी अखोइन ओहिनजबने आई वाखंदा अनसर्टेनिटी हम एग्जिस्ट तौरि से मसी कनामत क्रिएट तौबनती अखोइ एमएलए मैम से क्रिएट तौजबने मोगी मक लीडर म मोइ खनब ngамद्रे असेंगमदी लीडर सी नेशनल पार्टी निना मोई आदगी ग्रीन सिग्नल है व्हाइट सिग्नल है येलो सिग्नल है अम पीरखीनेबको पीरगा नंग ओइरो हारगा लोरे नंबर गा काय असेंबदी नियम ददी इंटरनल डेमोक्रेसी है मोई बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूशन यावबनी असेंबदी कारेब मोई कुंट्रे कुंठा निफु मोई मसिन इलेक्शन तौरगा मोई लीडर म खल्लु हाइबने कोई पार्लियामेंट्री लीडर म सेल पार्लियामेंट्री लीडर म खल्लु हाइबने अदुगिदी अखोदि युदब हाइतार अखोइना खलिसिना सेंटर न थौजान बिरकपा माना ख्वाइ याबा मीदुदा खनबा याइसिने तौबदबो लोदा आई हाइजरगदी ममांग ओइबिरंबा अखोइगी हानगी सिमिस ओइरंबा अखोइगी एनबिरेंस मासुम ओइबिए माना फ्लोरदा मासी नंबर लेटर माइनॉरिटी गवर्नमेंट ओइदना मासी डिफीट तौरबा मागी नो कमिटी मोशन दा अदु तागदी असेंबली की हंदकी सही मंगा की ताम से अमुना मासी मिस ओइबे यादरे सिनि नियम निको सुप्रीम कोर्ट केस ले अदु नती हंदकी माना रिजाइन तौजबने रिजाइन तौबनिना लोदी येंगदी मासु अमु ओइबे ओइबदी आइको ओइबो ओइदो दिस डिफरेंट थिंग नि अदुदे अखोइ खंगद्रे राजनीति पोत अखोइ खंगजद्रे मनुंगी पोतुदि मपानदा लेबे लोद लेसिदि रिजाइन तौगिस अमु हलकपसु जाय लोद आथिंग लेते माना हाउस दा नो कमिटी मोशन दा माइ पाक्तदना अदु पुहौ तागदि अमु हलकप याद्रे सिमा अखोइना खंगतारे अदु लीडर सी अखोइ सिदा नुंगाइबमदि लेरि अखोइ लीला मरकसिदा अखोइ लीला के फेस्टिवल तौबदु माइना नुंगाइबमदि य करी एपिसोड हाकांदा मसी अमत थोक्ट्री अखोइना सुम लाइक पाबा खोटपद थेंगनाबदा चीफ मिनिस्टर कंटेंडेंसी अखोइगी मैक्सिमम ने अखोइदा लेजि सीट हुम्बुग लेबा अदुसु कैकेनो खाइदो खाइजिन तौरगा मोय 53 वारी ने रूलिंग से अदुगी मनुंगदा मी एबल मैन मी मरी मंगा 4-5 को थोले चीफ मिनिस्टर कंटेंडेंसी आइजु ओइगे आइजु नंगसु ओइगे कायनागा आइना खबर मसिमदी अखोइ यामना चौथोक्सनिङाइ वी आर प्राउड ऑफ देम हाइदि अतोप लेबाक लेते सी वेरी क्लियर निको आइना ततना हाइजबदो उत्तर प्रदेश हाइजदा मोइगिदी एसएमसी यामंगनी 700 सुरंगने बको अदुगी एमएलए मरक्तुदा अखोइ चीफ मिनिस्टर ओइनो मिसि लेत्रबनी लेतदना साधु ओइजदना नुपिंगांग थिजदबा योगी अदिना सी ओइनिने अदगिदी महाराष्ट्र सौरब मोइगी 500-600 लेबे एमएलए मरक्सिदा कनाम लेतदना हुजिकी ओइसे अखोइ फर्नांडेस ओइसे लेत्रबनी माजो मखतन लेजि
Delhi da ani khak tawi nupi du khan bi ki amai taw na chief minister contendence te leite Punjab da ama khak adum oire man adum I don't labor state khuding mi jang ama khak lal do homa loire Meghalaya ama khak among khak le mi am na ani maximum da akoina ipik state city ipik by the not in term of area nati number of MLAs yam pik pa 60 katane ba koi apik pa assembly da koi amani akoi de pi 40 ga gumba Mizoram sai akoi de pik ire leite Pondicherry ga gumba swine khak pik pe bane ana yam pik khaba assembly se de mi manga taruna ayu simis oge ma ju simis oge kai masimadi akoina nungai poi masi adi mani da Premananda aduna Manipur amaka aina haijaga masi akoina suggestion ama government of India da PBI akoigi BJP ki sarkar pan biri basing se PBI akoi outsource tok jagen outsource adi simis leitaba state singda haidi contestant leitaba aduma leiba state singda akoi simis marakte oibe ami singagi bizage haidna asomda ma electoral roll da mami hapchen dire lore India any jaga simis oibe aibako amaina ga koisu akoi chief minister ki candidacy mapan su khra pithoko phai kai no akoi yaman hareba ko aina khamada moi sing sacrifice tawon changi changaga center na khanbi daga su ai wa khandadi moi gi marak sida consensus ama informally ko official natraga su Mr. X na Mr. Y akoi mayam ki consensus oina government formation da claim to the mass akoi na yanare masi center na yabiyu kaina ga hairaga di ano mayolun su lakane bako adu su leite akoi nu ju lei si o center na khalak pu yazare tawle eta di center na sukan khalak ta di ami san di sukan khalu hairi jai ahu mari di sakane hairi adi daga bi akoi uncertainty si certain oire sakar ma certain saka semang bagi certain oire haibin lain haijai Okay, aduna Manipur ge hijik laiba political koi am unstable oiriba amade koi Manipur da laiba MLA singi marakta gi Manipur gi candidate masing yamak chief minister gi aduna hajik koi gi MLA singi manung da amaga makhoi loi support tawnare haibagi wafum dilai tabodabo makhoi gi oiba projection tawgi mami di adumak dai hanak ngarang na han khanghaudana social media da अखोई हाइरोक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की राधेश्याम ऑनरेबल MLA राधेश्याम मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओरेनी वासक लौरी का हाइबगे अदुम्बा अखोई सोशल मीडिया दे यम काहेन वफम सिंग थोलकपुगी वफम ले तवदब हजि फाव मणिपुर द सरकार सेमगी वफम जरि लैते हाइबजमदि यम मयक सेंगबा इंडिया की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना थमगी वफम खक्सु ओरे अदुना मणिपुर की हजि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जे मसि मदौ करम द कमाइ तोर लोशन गनी मसि लोशन अंटिल एंड अनलेस पॉलिटिकल के इशू जे सॉल्व तवदब तार Manipur ki irang so adumak lai gedori bra hai bo fam sini chai ani helaba irang se